kako smo uspeli da izgubimo Sergeja, a da toga nismo ni svesni. Svetsko klubsko prvenstvo dokazalo nam da imamo tajno oružje koje ne znamo da iskoristimo. Sergej Milinković-Savić izdvojio se kao jedan od najboljih igrača turnira i tu dolazimo do pitanja kako igrač kojeg smo se tako lako odrekli danas dominira protiv klubova kao što su Real i City. Mnogi mu zameraju navodno zalaganje u dresu reprezentacije, ali kada bismo uporedili njegove uloge u klubu i u nacionalnom timu, shvatili bismo suštinu. Jednostavno nismo znali da izgradimo igru oko njega, gurali smo ga u kalupe koji mu ne pripadaju. U dresu Lacije Sadi Al Hilala Sergej je ono što jeste. Centralni vezista sa slobodom da se ubacuje u završnicu, gradi igru, diktira tempo, rešava mečeve asistencijama i golovima. Igra je na poziciji takozvane mecele, ofanzivnog centralnog veznog koji ulazi iz drugog plana i stvara višak u napadu. U dresu reprezentacije, međutim, često je bio gurnut u ulogu defanzivnog veziste ili radnika koji mora da zatvara, trči za drugima i krpi rupe koje nisu njegove. Umesto da bude kreator, pravljen je da bude destruktor, a to nikada nije bio njegov DNK. Umesto da ga stavimo tamo gde je najjači, da vodi, diktira ritam, bude taj koji rešava, mi smo ga pokušavali pretvoriti u radnika u sredini, u neko ko će zakrpiti tuđe rupe. Jednostavno, nikada mu nismo dali ono što su mu dali njegovi klubovi. Ukoliko to ne promenimo, Sergej će ostati onaj igrač za kojim žalimo. Ne zato što nije dao sve od sebe, već zato što mu nismo znali omogućiti da to pokaže.